Fitur dasar ECDIS, penyesuaian dengan cahaya sekitar. Membahas 5 poin. Yang pertama, kode warna. Yang kedua, palet warna. Yang ketiga, tombol siang malam di keyboard. Yang keempat, pengalih warna. Dan yang terakhir, perubahan tampilan. Kode warna. Terdapat 3 opsi berbeda untuk mengubah pengaturan. Yang pertama, pilih palet warna di tugas konfigurasi. Yang kedua, gunakan keyboard. Yang ketiga, gunakan tombol pengalih palet warna di bilah panel peta. Color codes. There are 3 different options for changing the setting. 1. Select the color palette in the Config task. 2. Use the keyboard. 3. Use the color palette switcher on the chart panel bar. Palet warna. Menu drop-down palet dapat diakses melalui tab config. Kamu bisa memilih antara pengaturan siang, senja, malam, dan malam terbalik. Color palette. The palette's drop-down menu is accessed via the Config tab. You can choose between the daylight, dusk, night, and night inverted settings. Tombol siang malam di keyboard. Kamu bisa menggunakan tombol siang malam di panel kontrol perangkat keras. The night or day button on the keyboard. You can use the night or day button on the hardware control panel. Pengalih warna atau pengalih palet. Tombol pengalih palet di bilah panel peta juga memberikan akses mudah di berbagai kode warna. Palette switcher. The palette switcher button on the chart panel bar also allows easy access to the different color codes. Mengubah tampilan atau skin. Untuk mengubah tampilan, pilih config di task list. Di halaman general, kamu bisa memilih tampilan berbeda dari menu drop-down. Skin change. To make a change, select Config in the Tasks list. On the page labeled General, you can select different skins in the drop-down menu.